Unqunguphalo belubhalwa ebusweni, abazili bentyilo zamagwijo omzabalazo kunye nezakwalizwi kunikwa imbeko kumfi unkosikazi Zanele kaMagwaza-Sibi. Ukunduluka kwakhe emhlabeni kusele iinyanga ezimbini kuyiwe kunyulo ibe luduma olungatsitywa ntwala kubalandeli bakhe. Sithi uZanele usikhokhele imali yomngenela ukhetho. Ikhokhe uyena ungeza abantu bekhuluma. Nasekuqaleni hayi ukuthi iNFP ingenayo imali, yayinegebengu ezathengwa asangangena okhethweni. Utyibelwe ngomqela wakhe weshumi leminyaka kumasipala wakwaZulu. Usipho isikwa sethu semihla ngemihla esiyintuthuko yamanzi nemigwaqo nokhisimusi kogogo nabakhubazekile eZululand. Uze ungazingenise ekulingweni kokweba imali yabantu baseZululand ingene emaphakethweni njengoba bewungakwenzi wena. Ube omunye wabantu othi uma ngabe ufundisa umuntu wesifazane ufundisa isizwe, and ingakho ayegxila kakhulu kubantu besifazane ngoba wayazi ukuthi bayinzala abantu. OkaMagwaza uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela Olundi ngomgqibelo, ushiya ngasemva umyeni wakhe nabantwana ababini.